Swastiastu, Pamang. Iya, swastiastu. Adon ditiangi mriki tumun aduh mriki. Minta melingkir tumun. Nggih, Pamang. Iya. Napi kadang iki? Becik, Pak, becik. Jagi kijer aduh niki. Tiang jagi lali ke Pak Mang. Dot nawang daerah driki. Tapi teman ada nak ngatuang. Nggih, Pak Man sibuk makin. Niki wonten ponakan Pak Mane. Yo kayaknya pri niki. Takenin Pak Man tumun nggih? Oke tiang nggih. Itu usahawan. Yan, maya malu. Ya kan Pak Man? Oke Pak Man. Nih atuang adon yang melali nah. Oh, nah. Nah, kan atuang ragane melintang ran. Nah, Oh, nah. keliling-keliling aja nah. Nah. Ingetang ke ragane menak nih bahasa Bali halus angge nah. Oh, nah gampang bahasa Bali beje kutus mah. Nah, bapak percaya aja. Nah. Banyak nah. Nah. Namun nanti aja ragane. Giring atuh giring. Giring. Bayang penglasin. Ampun tuh ampun lengkap dari SIM A, B, C sampai SIM Z yang lah. Itu gelas cair jawab. Niki. Nggih. Kepadu uning niki nak motor bersejarah niki. Udang cewek kada pegandengan niki. Jang gitu kan? Nggih, dia nak tukang ojek niki. Wadah. Berang-berang makan coklat niki atuh. Apa tuh yang? Berangkat. Aduh, Apa yang? bukannya tiang sombong niki. Udingin atuh sirang lah tanah oleh bongkol bukitnya niki ngantos driki. Inilah tuh yang. Bayan lah. Tuan tiang dan uning mas ya. Badah aja wayan. Ada bulan. Berangkat. Nih mati. Di sini dah meneh otak nih kan. Ampun untuk siki yang tiang niki. Engken maksudnya untuk si kia. Gigi satu nih kan. Adi gigi satu adi angon. Gigi empat lagi angon. Adi gigi 4 balik tuh. Pangjak liunan dulu kan. Jangan liunan 1 jam 4. Tuh jak. Liunan 4. Nah, boleh gitu. Giring. Tapi kita main lah kuda dia tuh. Engken wayan ngabu motor nih. Ampura tuh. Motor saya sungkan nih. Sungkan kentan nih kan tapi usak nih kan. Rusak kenapa? Kentan remnya tanya ngerayunan nih ke remnya. Kayunan kengken maksudnya nih. Ya kita tanya ampura nih tanya ngamain nih kan. Badah, jangan sirim tangan nih. Kijil aku nih. Ampura nih tuh. Niki remnya pakat gadiang tiang nih bakalan tiang ke kafe nih kan. Badah, jadi soleh rim gadiang. Nyawa nih melayang. Hi, nyawa nih kadang mulai melayang nih kan tuh. Tiang ipuan si ngede nih ke kupingnya kasih besar nih. Sing maksudnya nak nyawa ira geni dong nyawan. Napi nyawa tiang ini nak dituake nih kan. Aduh doa no kedang ci. Main apa kepingkil motor nih? Atuh main. Nggih mau kentan berangkat atuh. Tapi kentan cokok dulu niki. Sing idang meneh niki. Bah, adi gelah perintah ci. Nggih, nanti untuk kepentingan bersama dados kapai niki. Nah, ayo gas. Wih. Everything is difficult. Help me help.